How can I help you? زه ستا څنګه مدد کولی شم. How can I help you? When does the library close? Library څه ټیم بندیږي. When does the library close? The library closes at 6 o'clock. Library په شپږ بجې باندې بندیږي. The library closes at 6 o'clock. Does it close at that time every day? آیا دا هره ورځ په دې وخت بندیږي. Does it close at that time every day? Not always. نه همیشه نه. Is the library open on Saturday? آیا لایبرري د هفتې په ورځ کلاو وي. Is the library open on Saturday? Yes. ها د هفتې په ورځ کلاو وي. Yes. What time do you open and close on Saturday? د هفتې په ورځ په کوم وخت کلاوهې او په کوم وخت بندوي. What time do you open and close on Saturday? The hours are from 9 a.m. to 6:30 p.m. ګینټې چې کوم دي د دې د کلاوهلو هغه د 9 نه واله د شپږ نیمو پورې دي. The hours are from 9 a.m. to 6:30 p.m. Okay, thank you very much. ډیره زیاته مننه. Okay, thank you very much. Do you want to know anything else? آیا ته نور معلومات غواړې. Do you want to know anything else? آیا ته نور معلومات غواړې. No, thanks. نه شکریه.